Kani kedai All India Radio Shillong ko khubor ban pule do Richmond Kharluki. Kimat bakongsan jong ko khubor mentaka step. Menteri Rang Bado Kari ula pelat ya kabah basipau jong jingerap pisa hapo ka Perdana Menteri Kisan Samman Nidhi Scheme. Ka jinga tika COVID-19 he India kelatam ya kasispa saupusan klur saupulak teligi dos. Badu Menteri Rang Ba Kejela Assam ulong bo kemilinti ya ke babah ka bayday bad ka Armed Forces Special Powers Act mentaka senam. Hashwa bingina pai sya ka khubor ka babnya ngin syashkor yakni ka jingpan bana ka badan kam. Kadba ke India ka lathau history da ka jingla banai palat shispa klur teligi dos jong ketika COVID-19. Ko All India Radio ka ajingero ya baro ki doktor, ki nurse, ki nong trei ki ba khamat ya bat baro ki bela shimtika ban poi syo ne maumer. La kat taru ni maham ki nong sngap jengi ba ka jingi khun persya ka COVID-19 kampat kod. Ngi kentui kinong sngap jengi ban shimtika pura bat banera iki weiru ban shimtika. Ha kene ka ayam ki jingle akmen bod iki ni lai teli ki rukom le ki basuk. Dang ye ki mas penjengai ni ki wei bat sat khoi bahaya laki kiti bat kedur khamat. Na ka benta ka jingte bedai bat ka COVID-19 pila ban phone ha kini number yarap kari ki balong not iwe ar like handai nyo pra not sau hnriu bat iwe not nyo san. But ki number yarap ke jela Meghalaya ki day iway not pra but iway not nyaw not ka khubor ka babnya. Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi hnen kesngi ula pelat lengba ka video conference ya ka bah basipau jong ka jingirap pisa hapo ka Perdana Menteri Kisan Samman Nidhi Scheme. Ya palat arpo hajar klur tengka la pha sya palat chpo klur teli ki longyeng jong kinong rap. Hapo gani ke scheme ya ke jingerap bahan riu hajar tengka sisnem laash kilong yang nong rap ki bade hok banyo ya ke jingerap. Lapha gani ke pisa syaki bank account jong kinong rap. Habakran ke jingelang Menteri Rang Bado Kari ulong bakalong ke buram banyo a ya gani ke jingerap haga sngi basdang jong ke snem ke batamai. Menteri Korbari ke Sarkar Pedang Amit Shah ulapan pau ya kejing sungu ya Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi bu ulapan pau ya kumba arpo hajar klur tengka syaki akaun jong kishpo klur teli ki nongrap hapo ka PM Kisan Yojana henen kesngi. Amit Shah ulong ba klem kejing penkuk bori ki nongrap kajing kyo syafrang kari habaro kiliang kan omla banlong bat ulong bakari kelayoi bat sakhi ya ke sarkar ke baperkhat na ke benta ki nongrap da ke bapersyang ban penlong ki nongrap ke bala ban syania elade hakini ki nyau snam ke blalej ulong ba ka PM Kisan Yojana kelale ka kam ke bakrau da ke bapelaj ki nongrap na ke jingkit ram da ke ba jingerap ki ha ke por gi syam jing e. Ka Sarkar Pedang ke letho bakat hadu menta kiladon si hajar sauspa laipu wengut ki beriu ki balayo ya uknyang jingpang Omicron jong ka COVID-19. Na kini sauspa prapu prangut kilakot. Ha kawai pat kaliang ke jing aitika COVID-19 he India kalatam ya ka shispa saupusan klur saupulak teliki dos. Ki kubor na ketenat ka kot ka kia ke Sarkar Pedang ki etho batang hnen ke sengiru la aitika syapalat arpu arlak sanpun reu hajar ngut ki beriu. La ban pen kemau hangne bakum shibenta jong ke program ITK hakari ka Sarkar Pedang ka kersya ni jela bat ki Union Territory da ke IA ya ketika syaki. Haba pa syaka jela Meghalaya pat khat arngut ki breu ke leo thmai ke jingpang COVID-19 henen kesngi. Bat dagine ka jingdan ki bedang don inu knyang jingpang kalong nyo pulai ngut. Hendreu ngut ki breu ki lakot henen kesngi. Om shim ladan baklat na ke jingpang henen kesngi. Kad hadu mentah ki belaklat ke jela Meghalaya baro kidan si hajar sauspa prapusau ngut. Ki kena bah pedang khat san bat khat prasnam kerta kilala ban register online ha ka Covid portal nadu hnen kesngi banyo ketika Covaxin nadu lasai kesngi. Ban register banyo shimtika ki kena kila ban penan kam ye ki identity card bayo na school neu adhar. Hendrio hadu nyo klur ngut ki kena bah pedang khat san bat khat prasnam kerta kin sala ban shim yakni ketika Covaxin. Kinong ay jing sumara ka kot ka kya bat kinong tray ki ba khamat de bat kumju kinong shong shnong ba hendro pos nam garta shaneng ki badan ki we ki jing pang hakamet kin sala banyo eka dos yada belatip kum ka precaution dos ka ban sedang ngaduk ke shpo tarik menta ubnai.
Ha kawai pat kalyang o menteri ketenat kakot kakia ka sorkar pedeng u Dr. Mansuk Mandavia ula kentui gibreo ban penderung kerteng ya ki khon jongki ki baha pedeng khatsan bat khat prasnam kerta ban yo eketika. Ulong baladagi kena akidon ha kajing singan kalau jong kariru kalong kemasngan. Na kadaw ke jengkiu jong kibayo ke jengpang COVID-19 hagari. Ke sorkar pedeng kalapatha ke jela bat ki Union Territory ban bo ya ki hospital ke besipor khanang ban penbiang ya ki jingdon kam hakalan sumarpang. Ha ka shiti balatho sya ki Chief Secretary bat ki Health Secretary jong ki jela. U Secretary ketenar kekot kakia ke sorkar pedeng u Rajesh Bhushan uloong ba ya ka ni la ban le da ka be trailang bat ka DRDO ka CSIR bat kumjo bat ki kenhun shimet ki corporation ki sengyarap lade bat ki we ki be. Uloong ba ka ni rap ha ka ban bo kham state ikni ka hospital ke basipor khanang ban la ban ajing sumar ha ka por ke babiang. U Presiden kari u Ramnath Kovind ulai kuble ya baru ki nongsong shnong kari ha ka jing rakhe ya ka snam thamai. U Presiden ula penpau ka jing kermen ba ka snam ka bethamai kan wanra ka jing kemen bat ka jing ko jing khia. Ulong ba ka snam ka bethamai ka de ban wanra ya ka jing song suk ru kumjo. U Menteri Rang Bado kari Narendra Modi ulong ba ka snam thamai kan wanra ka jing kemen bat ka jing ko jing khia. Ula kentui gibreu baken trishitom ban penurlong yi jing angnot jong kinong ile bakrau ki bekun ban yo la luj hakari. Kane ko kubor ka wan shapi na ko All India Radio Shillong. U Menteri Rangba Kejala Assam u Himanta Biswa Sarma ulong ba ukmi lenti ya ke ek babha ka baydai bat ka Armed Forces Special Powers Act mentakasnam. La ban kedaw hang ni babon terli ki kenhuan na Kejala Assam kila dawa ban weng no ya ka Armed Forces Special Powers Act. Haba kerani ki nong tho kubor ha Guwahati hnen kesngi u Himanta Biswa Sarma ulong ba ki kam le no kila duna bah ha Kejala. Bat ulong ba jan baro ki seng le no kila wan ban ya keren. Na kadaw ke jengkiu ki bayo ya uknyang jingpang Omicron hagari. Ka sorkar Tripura kala penjari biang ya kijing perking beneda na kijing sapriang kijing pang COVID-19 ha kejela. Ya kani karai lashim ha kijing elang belakot penlong do Chief Secretary u Kumar Alok ha Civil Secretariat. Larai badai ban perking bahai ke hukum bandangi kimas ha ki jakapat ba ki yo ki jakatri baro ki office bad ha balet jinglet. Ladadan kejing penken ya kejing batha la ai bor ha ki district magistrate ki collector ki pulit ki commissioner bat ki khle je kitnat sarkar ban penshitom ya ki bapenken ya ki ni kejing perkeng. Ka Defense Research and Development Organization DRDO kalarakhi ya kesni seng bat kelengko ban ruf sau snem jongka henin kesni. Dai hakum henin kesni ha kesnem syajar kendai spa san pupra. Balaseng ya ke DRDO ban penklan ya ke India bat bakan la ban syania ahalade ha ke baydai bat ke science bat kam tam hagi but rekam ha ke juk science na ke bentak sipai. U Menteri ya dari Rajnath Singh nin kesngi ulai kublai ya baro ke start science ke DRDO. Ulong baki treshitom ban penklan ya gilat jingyada hakari. Ula penpau ke jengkermen bakin ya syakri ya ke jat benriau da ke jo ka jing syirhem. U Chairman ke DRDO Dr. G. Satish Reddy ulong ba kasnam balalet kalalong kasnam jog jing job bakraw wat hapeng jing naga klam COVID-19. Ka Khajna Goods and Services Tax GST balalum hakari ha ubnai no pra kasnam arhajar arpuwei kalong kumbasilak arpu khundai hajar kelur tengka. Ki kubor na katnat platengka ke tho bahapo ka Central Goods and Services Tax CGST lalum kemba 10,000 sispa 10,000 kelur tengka hau no pra kasnam arhajar arpuwei. Badhapo ka State Goods and Services Tax SGST la yolum kemba 10,000 nyos pa andropo kelur tengka. Ka khajna balalum hau no pra kasnam arhajar arpuwei katam khatlai nak sispa banyak balalum hau no pra kasnam arhajar arpo. Bat katto ko kubor kalakut akan ke step ke balawan shapi na All India Radio Shillong. Ngi pengken mau pi kinong sngap ba ka por prabaje ngi na so baga Delhi station na kabanta ka kubor ha ka kten Hindi ka banbot ka kubor ha ka kten pareng ha ka por prashiteng.
ni pengen mau pi kinong snap bah kapor kendai beje na ke station pinyo ko kubor na ka tan stay lam mingi ha ka tien pareng kapor menta kaladap praduna san minute